Super. Baš tamo di idemo je jebena naoblak. A jebo. Cijeli dan. Nisam spremila. Di ćemo? Doma. Doma? Nismo ništa napravili još. Sponzorirano od Pipi, nije. Nije sponzorirano od Pipi, ali volio bi da je sponzorirano od Pipi, javite mi se, imam dobar rič. Idemo na Take Two, nisi dobro otvorio. Sam sos ne jebam. Ali... Nema sunca ovdje uopće. Da. Ful je treba na sunce zadobiti ono da je izgorena koža, da burnano. Dobra je, ali ovo je trebala biti prva lokacija, međutim ićemo na drugu lokaciju. Našli smo dvije ovakve crkvice koje su kao crne praktički, jer to je cijela poanta. Šta je poanta? Poanta koji šta radimo i kakvi šut, neki kao nordijski, mračni, slash Texas, slash sunce, burna kožu i sve HC. Anyway, i ti nosiš bijelo, tako da će pozadina trebala biti tamnija, ali nam treba okolo otvorenog prostora, ovo je u mraku praktički. Tako da, ništa sam čeo na drugu lokaciju. Ja znam sam da će ova biti bolja. Yes. This is nice, I like this. Ovo će biti, ovo je već špica. Šta je danas u 7? Misa! Izgleda da će biti nekakva misa, moramo poštivati običaje i sve to. Tako da ćemo se držati podalje, naravno. Mislim da ćemo vrlo vjerojatno tamo otići. Tako da je crkvica u pozadini skroz. Izgleda će to dobro. 28. četvrtak, 19.00, Dragonožec, ali ne znam sad gdje smo mi, gdje se ovo isto zove Dragonožec. Where the fuck are we? Oh my god, ništa, idemo na misu Šime. Evo ga ja. Pusti me, mora! Fuck. Ne znam, grmo pustim. Pikša. Sve nalazi još jedan trak. Ili, jel čuješ? Čekaj. Ili je to onaj što je odlazi tamo.
to je moment bio. Kužiš? To je bio Da. moment. Ne, ove slike su bolesne. Znači, ovo je tako ludo, je. Šta ti imaš reći na ovo sve? Moram zamotati. Je, apsolutno moram i ja zamotajem. I to je to bilo zabavno. Hvala ti puno. Hvala ti najviše na svijetu. Divna si osoba, prekrasan si čovjek. Šta još da vidim? Hvala vama. Reci ljudima da se subscribe-aju, da lajkaju i komentiraju. Ovo me vidi bolest. Taman pticu sam uvatio. Ovo me vidi ludost. Nice. Nice. Sick.